Manje sanibonani mahasla samahle lana ngimonoscope iplace li asiribani bafethu une message for the whole thing yenzakalana eMbonto tournament day 2015-20 bafethu scope nje yami uGrand Sharp. ucabanga ni game yini vandag I came here to besingekho good enough because besaqala ukudlala nomhlaba but masihamba isikhathi sizoza push. ngukhinja yami then ufuna ukuthini kuma supporter wena abantu abazile lana bazonisupport ngobuningi Ngajabula ukubonga because of wonke umuntu ozile la vele bekazosibukela and sisamile ukuthi sibanike ntombi bebangajabule because bavuke ekuseni bazokhona ukubukela thina. Then ngithi ngibonge for wonke umuntu ozile wonke umuntu osupportile then any message for ama organizers asibonge i-tournament like ibig to the point ukuthi wonke umuntu manje yakhona ukuthi abuye than namayezi lawa amanye endlulile. I think last year bengekho organized ngaleyo ndlela but sibonge then abantu bohlezi banezinto abangazikhulumi then mara into engayisho ukuthi siyabonga for the tournament ya this year yihle ukhinja yami and the tournament nje ngempengeke kube possible uthatha ama sponsors yabo so nabo kufanele bathole initial out nje yami siyabonga kuma sponsors wonke umuntu nje ukhipha imali yakhe uzamile ukuthi achase la tournament siyabonga kakhulu ukhinja yami imessage to ama parents nje yami abazali singajabula ukuthi sithole support lezi abantwana bethu because of njalo siyaphuma ekuseni siyodlala and abanye bethu kuyayenzeka ukuthi abazali bangenzi because of singathanda ukubeza but siyathanda ukubeza then noma umzali angekho busy sicela bahlezi basisupport because of nathi sayidinga lento leyo ukuthi umzali wami ukhona uzombukela azi ukuthi ngidlala kahle angezwe abantu bangapha. Okay asibonge nje yami uFasile uyoshaya grade ba next year grade so qedile matric wona ama results okay manje next year yini ama plans wakho ngizochubeka ngedisk then if kuyenzeka kumele ngithole isiphawu because of idisk into bengafisa ukuthi ngithi makucala unyaka eFebruary ibe grade nangakhi na 19 na 19 dlala ku position yenza 19 uyenza nini uyenza next match shoot kahle usesena 18 usesena chance then la local udlalelani la local yi-RC Bani then ngidlalela i-Daveyton Arsenal bekuyi-reach out ngidlala ni iligi besingayidlala just this train ukuthi sibe grand ukuthi singene la kumbili yenye into efule ilungiswe nje yami khuluma nabantu yabo abantu abakhona uorganize ukuthi nibe neligeni na especially abantu abana 17 to 18 because normally sinamali kuma under 11 10 9 but nina nidlala if nasesikila ndlala futhi this year angikhumula ubona ibhola lasesikolweni libe khona mara ibhola lasesikolweni avela abajide balazi kakhulu because of abathanda ukuzi-expose into engayisho like bona bayele isikela then bakhohlwa ukuthi nasesikela masiyodlala buking TV sikhona bakhona abantu abazobukela and bakhona singakhona ukuthi si-showcase manje ngisho ukuthi abajida nabo bangasabi ukudlala esikoleni masidlala because of hayi sonke siphumelela ngesikela but sonke sifuna ukuthi sibe great. Okay wena nje yami ini message uDaveyton esehole ke hayi sibonge maDaveyton wonke umuntu osethwathi kahle ngithembisa sibonge for ukuthi niphelele la namhlanje siqhubekeni ukuthi nithi nje yami Daveyton abantu bayashona nje yami noticile nje kuma Facebook every now and then candle light umuntu ushonile yabo nje yami asithandezele Daveyton nje yami ayicela abantu baziphathe kahle kule festival ubensafe ama-soccer players angaphuzi silaleni sirest nje ngoba into ebulala ibhola laseDaveyton sonke sifuna ukujive sikhohle ukuthi ufuna into esiyadlala into ezinjalo zonke and sibuye sikhumbule bafethu because like inkasi lethu sibhede vele ngalento leyo because ama-footman ama-legend bakudala sikhula vele nathi manje basitshela vele lezo zinto ukuthi hayi uhlala eDaveyton so angekhe sikhona ukuthi siphe i-chance because abobani bayenze so mara singasho ukuthi mina ngokubona kwami intwana ezibhaya njengoba sikhulu sitshitshile and manje sibonela kuba ama-footman ukuthi ama-footman abuya si-advise ukuthi njengoba bafethu thina singadlala ngesikhathi eside mara le-chance esiyitholile selesakuthi sathola imali azange sikhona ukuyisebenzisa because of abantu esisisurroundana yibo abantu abasikhawathanga show me your friends I'll tell you your future yiyo lento ishow okay nje yami enye yogcina ikhawathi ama-soccer players senginithisile ihabu inechup nje yami lezo footman vele ayishichufu kahle hlangazo wonke umuntu sekanayo engayisho because of kancane ichufu ukuyihabi icala but ngathi iyayehla mayichufu ayigcwele kusho lento leyo ayikho for amalangs ma-soccer player nje yami ayigcwele ichufu ngeke ngicamba manga basabantu engiphila nabo not ukuthi abangazi most yabo
Ejo yabona into eringa ngayo nama-surroundings ne-support nani. Mina nje mangithi tshintsha abangani. But if uzophika nomuntu oyisigebengu oyenza izinto ezinje, inology yakho into esifana izofana neyakhe. So if now uhlala nabantu ababhema, abantu abangekho active, abantu abangekho passionate, abantu bangadlali ibhola, ejo khona abantu ama-hard workers. Umuntu ubhekane nebhola nempilo yakhe kuphela. Angikho umthula hleli emakhoneni abantu ababhemayo because sometimes ubhema kakhulu wena uma unukelela intuthu than umuntu obhemayo. Sikuthi nawe uyaku-affect lento leyo. Angithi tshintsha abangani. Yangithola. Just wona ringa nawo because nabo izobakhawathi eqinini. And yanibulala bafethu. Yanibulala ichubu. Okay bafethu asibongeni ngoscope. Any last message scope? Mina ngithanda ukubonga akukho kuwe. Ngithanda ukubonga. Oh, yeah, yokugcina njalo. Abobani othanda ukuthi ungabafisa ku-final? Abafisa ku-final? Yeah, uwahalele kudala ngiwahalele lawo. Angeke ngithi ngibahalele but njalo mangidlala ngidlale egayiwana against ama-10. So into engayisho ukuthi i-team ethandwayo la iKaSley. Ephuma ngaphandle. So umuntu mayifika le-team uyibona like izosisiza ngezosiphi. But mina into engayisho ukuthi ama-10 i-team engathi ngajabula ukuthi ngibe nayo ku-final. Kuna wonke umuntu not ukuthi ngihlale la i-group stage or at least noma ngathi knockout. Ngajabula. Yeah, ima-10 ya leader nje yamthunile ne. Yeah, no goyiko la uthi ufuna uma-10 ku-final. So ma-10 azishe. Thank you nje yami.